Salam semua. Okey, hari ini sebenarnya aku tak akan buat prediction lineup atau score prediction untuk perlawanan Liverpool menentang PSG di dalam perlawanan Champions League pagi nanti. Kerana untuk aku, game ini adalah perlawanan keramat season ini. This is our season. Ya, kita trailing 2-0 dan PSG juga tiada game pada weekend hari tu. And jangan lupalah, they are the defending European champions. Tapi, this is Anfield. European Nights kita lain macam sedikit. Especially di dalam Champions League. So, apa yang aku nak sampaikan di sini adalah, walaupun ramai di antara kita benci Arne Slot, bencikan tactical play dia, benci strategi dia, or maybe ada yang amongst fans Liverpool tak bersependapat, ada yang divided, ada yang tak suka Slot, ada yang wala Slot. Semua tu tak penting dah. Pasal aku nak all you Reds fans today to support our team. To get behind our team today. Maybe Kerkes akan start ahead of Robo. Maybe Ngumha will be on the bench. Maybe Gakpo pun start hari ni. Kalah atau menang, we get behind our team today. You never walk alone. Come on, you Reds.